Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ibri kada biki khairul mufid. Muna polong ban ki khairul mufid istiqomah. Boleh paring kada ke khairul mutut mudian padahal situ gila pun antos gitu kula jaya bungana alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kelangkong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qail at-taswiju barakah wal waladu rahmah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong, ajunan, al-fadil, Kiai Haji Zainuddin Bakri, Kiai Khairul Mufid Idris, Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Juli Riyadi, Kiai Musleh, seteja para kiai, para guru, Ustadz, langkong-langkong, Ustadz Zaini, sediri toronan, sebutan kaulah amul jaki terhormati. Tokoh masyarakat, langkong-langkong bapak kepala desa Tampureja sareng seteja jajaran. Ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebele tatangke pamili semoga kaulah ajunan misami ngaule pangapora ben ngaule ridha Allah Subhanahu wa taala. Misami ngoleh barakah syafaat epon kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pol kompol kentoh dadi tanda kangkui terus pol kompol la kaula ajunan ku laku iswargana Allah. Allahumma amin sebutan kaula amul jaki. Sahibil hajah tuan rumah teretan Zubaidi Pak Muslim Bu Muslim satu kaligus sarang anak dua seselamatin malam samangkin Habibi narasigi sarang Halimatus Sa'diyah samuka sarang Allah itu tiakia juduan pasteh dunia dan akhirat barakah umurrah barakah ilmuna barakah rizkina mantermuka sarang Allah iparengna rezeki nak poto salihin was salihat amin Allahumma amin sebutan kaula amul jaki. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula ajunan semakin along bolong i tempat semulja dalam acara sangat mulja ingki kento acara pernikahan kentos sektong kelakuan syariat Islam sepaling konah sepaling ngade lebih ngade ben pejang lebih ngade ben pasah lebih ngade ben haji lebih ngade ben sekat kita ada pejang kita ada haji puasa kita ada abi nih ampun beda Pak bisa menikah karena si abi ini pertama gitu tak akabin neng irocing punten tak akabin neng Jawa Timur Indonesia punten. Pasera orang sakabin pertama manusia dua kan itu. Pasera Nabiullah Adam dan Ibu Hawa dua manusia tak lebih. Lainnya itu malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua manusia Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akabin ikaimah akabin iswarga. Pasera si makabin Rabbul Jalil Allah
pasir si maca khutbah wa khatabal aminu Jibril si maca khutbah malaikat Jibril si jadi saksi malaikat Mikail malaikat Israfil mas kabina sallu ala nabi salawat ingat asih Gusti Kanjeng Nabi luar biasa Pak. Pernikahan luar biasa Allah tibi si maneka si macam mas khutbah malaikat Jibril si jadi saksi malaikat Mikail malaikat Israfil mas kabina salawat ingat asih Gusti Kanjeng Nabi loh cepon manusia cuma dua mak beda salawat ala nabi ikai mana Nabi Muhammad kita lahir Pak jauh ki sobu tapi mak beda salawat ala nabi lah ni kehebatan nabi kaula ajunan Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Adam ibu Hawa swarga neraka langit bumi kaula ben ajunan setuju ika bayi Allah kalaban nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kita keluar nur ampuni di sang Allah sehingga Allah madebu laulaka ya Muhammad lama akhlaqtul akhlaq cek saking bentade Muhammad cek saking bentade Muhammad cek saking bentade Muhammad engkau tak kebaik langit ben sesen Muhammad alhamdulillah Masya Allah dari mulia salawat jadi mas kabin mangkat baca salawat Pak kula ujunan pada terok oleh syafaat Rasulullah baca salawat ni paling sekoni paling pandai sedetik mare oleh setau mun cepet tak sampai sedetik mah salawat apa salawat rahmah sampean hafal kapi Pak kita nyaman tak uning bener mun bacaan hafal kapi salawat apa ge sallallahu ala Muhammad ini salawat rahmat setong sekalian sedetik ni kesibukan apa yang syafaat kekuluan ajunan amin Allahumma sampean arokok selencer 15 menit tak mare iki selencer selawat setong mare malah mun maca 1000 kita sallallahu alaihi Muhammad 20 menit mare sampean mun ngarek saya oleh sekul cuman mangken 3 jam ta wale iki wae bacalah selawat masyaallah muljana pada tunging selawat iki wae Allahumma sholli ala Muhammad dari muljana selawat Allah mereksanyikan Nabi Muhammad banji siapa sandi ya Allah ajunan ya Allah langit siapa sandi ajunan ya Allah bumi siapa sandi Muhammad ajunan ya Allah swarga siapa sandi ajunan ya Allah neraka siapa sandi Muhammad ajunan ya Allah sing kore andin siapa Muhammad ya Allah peksani Nabi Muhammad sing kore andin siapa Muhammad Nabi Muhammad tak jawab ternyata nunduk soal adab Allah nunduk tak jawab akhirnya bakun tak jawab Allah Ta'ala tibi saja Muhammad sing Korea andin orang si banyak macam solawat kebeen Muhammad alhamdulillah bacalah solawat Masya Allah Habibi baca solawat baca malah jember odin iki lagi amin Allahumma Masya Allah keretan ku laku pada orang kacau Pak ya akhirat kacau todus malu toni pote olai apa orang penikai tempeng di malaikat ternyata amal bagus sesekoni Pak amal cuban sebenarnya amal bagus itu temu 15 amal cuban temu belum boleh 5 Pak malu toni todus pote olai misal neraka pun beda ya ada cek 15 bosok belum boleh 5 benikat seket pelekanan perapan coka na perapan putih oleh pas beda gepak bau na di budi Pak orang pada gepak bau na atau oleh tak payah culin pede culan kala dia buna din sampean saben motorok ke gula sama kain pabeli rok motorok saman kala pun din sampean kan atau oleh semi motor benidik gula tak toman ketemuan ben sampean tak toman rok motorok benidik gula din sampean kala aja jawab lagi cek tak tuan kenal gul bersampean benih minta kenal lagi sampean bulan kan eki bulan bin bulan eki leres sampean dan di anaknya mah bulan eki roman sampean iaden berdebu kana apa nih kana leres atau mi oni ki kala pun bin sampean kan
Dijawab bi malaikat. Kalak. Jangan malaikat. Kalak bin banja, kalak. Kalak taritan debu malaikat. Buka apa sen aja. Subhanallah, tinggi buka sakotak sabun kenceran kapi. Masyaallah. Atau oleh kebu. Pasira aduna. Hijau. Kula nikah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nikah Nabi sampean. Kini ke salawat sampean. Selibur maca salawat di masjid ngiding Imam Muhammad sampean tak sengkah Allahumma sholli alaihi. I pengajian ngiding Imam Muhammad sampean tak sengkah Allahumma sholli alaihi. Bi gulai bedein semakin babeli kalah. Masyaallah. Matur ke malaikat. Malaikat tempo ngamal gitu saya kejaran pabolong ben amal ten gula mi boleh oleh siapa yang pola oleh sekambeun malaikat ya Allah tinggi tempeng tabolik pak belum boleh mak bagus 15 cubaan dari tan Allah alhamdulillah syafaat amin Allahumma subhanallah makan baca salawat habibi Bala mulai abi ini bakal jadi orang tua baca salawat kebaikan di salawat baca Al-Quran maklai jember odinjau iki santri gula mbak ini sekejap pak habibi ini santai compok ini sekejap menteri manfaat tapi sekejap ilmu amin Allahumma baca habibi mulai jember Rasulullah madabu baiti jannati tang Roma pada bulan swarga dengan Rasulullah mi ada butang Roma pada bulan swarga cek Roma Rasulullah ni gini pak tanya lagi ke orang yang seperti haji dalam Rasulullah itu ukuran paling 46 paling kelanjutan gula ukuran 6 meter belum meter makanya ini sering ketelowa berak Rasulullah ngatengah Sidina Abu Bakar mur Sidina Umar dalam Rasulullah itu tak penting ngukusan apa ya pak kan seminggu tak ngukus kan sebulan tak ngukus anak apa minta ngukus kenapa setan apa subung setan apa kenapa sih dari Rasulullah kormah ben ain tapi apa Rasulullah ada bubaiti jannati tang Roma pada surga masyaallah dalam Rasulullah itu sombra taat pak sombra ibadah maka talangkong dari rocing habibi khususnya muntro jember nak muntro jember muntro seneng audi cek klopain nomor setong Roma kudu bertaat ke amin Allahumma mun Roma la bertaat make Roma nani ke Roma na kok rongko badan jamalarat keng selake ahli ibadah sebini ahli ibadah lebih-lebih lebur salat berjamaah maka lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben surga amin Allahumma keng sabora habibi sabora ke pekelar Roma nangun jurungon ke tingkat telo mobil mewah kalong landur geleng garaja sapi usah toro tanah lebar mobil mewah keng Roma tadi siapa aja nggak selake apa aja segini apa aja mun nemu jember ben tenang keng tawa dengan apa ingki apa jember tenang ini benih lakon mata benih lakon ilong benih lakon colok benih lakon kopeng tapi lakon debut Allah benih jan gula ala bidzikrillahi tatma'innul qulub kayak kalau ben adzikir ke Allah lebat salat lebat tasbih lebat Quran lebat selawat tatma'innul qulub jadi tenang apa ateh dengan Allah amin Allahumma tahan sami masyaallah semakin gulban ajunan lebih-lebih Pak Muslim Bu Muslim semakin ngalakoni perkara simurja anapa pernikahan kan pernikahan itu setong syarat wajib kangku ngasih lagi anak soleh soli arten kauliban ajunan Pak dakle muntero andi anak soleh pada tero kan Pak sing udah selanceng sibuk nangas tengah sibuk tua tapi tero andi anak foto maka pertama kali syarat wajib lebat nang pernikahan sabora ternyata mun pas abolong-bolong bendeng bini tak lebet nikah abolong bah ngandung lahir teleng molos sebisa soleh wa anak apa salah jalan salah maka lek talangkong le boleh kan penakan tatang ke sampean lek mun bekalan sepora bekala sampean sing ajek ting seding le bekala sampean sing ajek pelampel bekala sampean sing ajek yom siom anapa bekala sampean nikah calon nak embun anan sampean leres Pak
Bila ki boleh bekal kadin toh bekal sampean kene calon nak embun anak sampean mun ki kal bekal layampel mun ki kal bekal lay ros derem masih ngelahir ki anak soleh anak pipit terosak iki bagi pipit tak bisa enggak Bapak makan tolong le kadang-kadang ki aja jawab tadi katina pemun kiring-king mololo ki ai lek tak langkong sampean mun kiring-king cek lebat jalan pintas ke cek lebat jalan pintas ke lebat jalan seluas napa aturan lebat pernikahan artian sampean mun kiring-king minta tolong kamu jadi Assalamualaikum waalaikumsalam apa jong man tak langkong man yang tolong apa kebelaki ke bapak man apa jong tak nyaman ke badan ni man tak nyaman aku lani kabun bekal man minta tolong jajak engkau tak ngebele muka bapan cengkal bapan umpama ter intartibi ke bapak apa benih cangkolang benih urusan coba tata kalama kor apa bagus pasopan assalamualaikum waalaikumsalam udah apa jong di perampokan pak ada apa tak nyaman ke badan deh pak ada apa ya engkau ani ke apa benih bekal deh pak boh mi mendadak tuh songkok tak gua pak kebele cok songkok tak gua tak langkong dah sama mun anak larang terangan macam panika kantuk yang diengking dua hari nanti mun anak larang terangan macam panika tak langkong gula berajunan sebagai orang tua saya ajak ngilak dia saya ajak ki asom aja pak saya antos cong setahun lagi ampun antos cong belum bulan ampun tak dintu anak ngabele keng dari ampun mun ki jangkain setahun 5 bulan sampai terjadi azina tu sana zina epek laki kareng tua pak iki sehingga ini kadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad banyak ceritaan sebora banyak orang itu nyata azina keng ting debak kalam akhirat nyatek tu sana zina pak banyak tu sana tekerja ini kubu macik bunyan zina nang kok tak mana zina matur ke malaikat abdina tak mana zina macik bunyan zina di malaikat itu munkah kita tu mana zina keng anan ro apal sa zina mulu itu ni pak ni makan gulu sampai cek ngila cek umur kota belas kiai umur cek abas umur dari tan belum belas betul belas abas umur tore abas akikah selamat anak foto kau leban ajunan soalnya itu tekanan tinggi pak beri tekanan rendah beri tekanan tinggi aduh tekanan tinggi kan tu pak si masa si bahaya pak Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulja sebutin kaula anak apa anak kita tujuan pokok orang abini pak habibi mbak abini tujuan pokok teruan di anak so leh talangkong pak muslim ini pak muslim ini romani benini sampean pak kayak romani benini sampean roma si cuma sampean benini sampean pak mau sampean di mobil benih mobilnya sampean benih di emas benini sampean di PC benih tolong tanah selebar sape benini sampean Roma si kentang nih Pak Muslim benini sampean kadang ki aja kedi ke cek boleh saya nyari ke Malaysia boleh saya ngunceng tokang boleh saya majer candu Muslim boleh saya tanah leres pak sampean saya majer keng sampean pun mate tak kira pindah ilmu Roma ya Pak bener yang locing mate pak hidup pindah ilmu Roma sobung isa baik talon kuburan benih roh mana setan mun mate mun ki karatu bini na ipacarapat biore bini ne kete roh mana kan ya Allah ting lemah lagi sanya robah kecamatan nang teras aja lagi keberak ke timur silem ngopur ngatelai ngocak duh saya pengaruh iku tang bini kete tang roh ikan tekapi emas pesena mobil satu aja tanah nasapena ikan te orang lah kenapa sih di gula ajunan waladun solihun yad'ulah anak sesoleh si aduaki kau orang sep panik di gula ajunan ternyata sebora mun anak tak bisa ngalewa iki lagi sulancar saya apa sampai apaan sampean saya Alfa Sulancar bin Alfa terus sobungan kibada sobung nih saya lah teh lambe ki beren Alfa Sulancar bin Alfa ki lanceng Sulancar bin Alfa
Cing labi nih Sulancar bin Alfa. Andi anak Sulancar Pakun Sulancar bin Alfa. Sete Alfa Sulancar bin Alfa. Kulaku Sulancar mate Sulancar bin Alfa tak ngalle Pak. Odi akun anak mate akun dengan lain Pak. Nikah anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah nikah anak. Makan cai pun temu ulama dua lagi. Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha hidayatul auladi. Nikmat Allah si bagi dek kabulan ni kabanya. Masyaallah tak kelar ngitung Pak, nikmat luar biasa. Tapi wa ajalluha hidayatul auladi paling agungah reng paparing nikmat Allah engki kento ma bagus nak po. Amin Allahumma Allah mulaan di anak bagus retan Masya Allah seneng dunia akhirat Pak iki Allah rojing anak ngening mitang belajar Pak bapak tak rasa saja anak ngening kolom ilusmin imtihan tapi bagi imtihan kolom ngening ilusmin Pak udah siaran nomor 1 jatuh pada anak yang bernama Abdul Jalal bin Punawi. Ya Allah, Punawi saya mangkat ke podium kelampina tengkian selajar oi kalau Pak. Dari nih kacau bintang pelajar. Mun pahani anak apal Quran. Kenapa sih pada Allah? Beni korokun terhetan tak langkong. Beni koropan nih kasih pada pun andi anak apal Quran. Keluarga petok jamin selamat ya Allah. Reng tua dua lain boleh iparingin pakaian ataj mahkota kerajaan yang kuyaki kareng tua lebih terak benar ini kawan. Amin Allahumma. Menikah nak foto. Makan tujuan pokok orang abini kita nak foto soleh solih. Amin Allahumma. Hadirin sebutin kaulah amul jaki torbutin kaulah orang aiki prosesa dan montoro andi nak foto selain dari perkawinan ingki kita jauhin kakanan haram jauhi kakanan subhat. Insyaallah jauhin kan itu modal utama. Karena kakanan itu si jadi dere, kakanan si daging, kakanan si jadi manih. Mula kakanan haram sulit ngalahirake anak soleh solehah. Cek dere manilah haram tetan. Tapi mun kakanan murni tetan halal raja harapan kanggo ngalahirake anak soleh solehah. Misalnya dere ampun sampurna Pak bagus manih panapa boleh. Alhamdulillah. Mangkana de kakanan kitu racun. Haram gitu racun cerita kacikat sekejaki motor beda sitong putra sitong kiai ki kana umur 3 tahun kayak ampun iparingi pangkat bi Allah pangkat panapa kasif napa kasif muning de rahasia ibu kak bi Allah rahasia de nak kana gitu umur 3 tahun keramat nak kana wali setuju keparluan awring acabis atampu ingki apa yang kelebun ingki Pak kewe penanya anak-anak keramat akhirnya sampai yang sepuluh gitu aku buat ya mak dia tangan hari hari monitor hari ya maka haperan orang ini deki pak kepangiran ke tangan orang akhirnya kiai bi abang gitu iracun Pak iracun seputar gitu iki ke pasar buan dia Pak ke pasar tanya kiai gitu saya makin Bu, ini kena anggur ini kesana apa? Telobolo, Engki. Akhirnya itu ngalak dua bayi ternyata. Ngalak dua bayi, bagi ke putrana. Tamir kelu Pak, tamir dari itu. Kan biasa ringan tuh pagi. Biasa kan? Intara melewat buah, anda tanyakan berapa nih? Belum belas. Langsung Pak ngalak ternyata. Ikan, ini kesubat Pak. Binoreng siapa kerapa Pak? Minta kelu berapa nih Bu dubolo nyoba ki Bu dubai saya nikah non mau tak izin kelu coba apa kerapak Pak biasa kan banyak kan tuh yang bisa nikah ya Allah kadang-kadang kalau ngakan mulol ting mari untur ternyata orang sandi ngocak ntar ngakan karo loh ini ke kiai sini kan ini ke buarkan saya makin telowolo kiai langsung alat terang dubai sengaja lah karek temu cek subat ngalah kebe ya dong kakak kayak nggak cuma putrana nih ya dong kakak mari ada gitu hilang Pak pangkata kasih hilang
si ibu rahasia yang ada tertutup Pak. Maka debu apa entah ada lapor tapi hilang kakaraman namun Pak. Nih racun. Subhat haram gitu racun. Maka jauhin habibi kakanan haram, jauhi kakanan subhat. Sehingga bisa anak mani sempurna sehingga deki bisa ngelahirkan anak soleh lihat sakit itu Pak sombong tonator manterin banyak manfaat taban barokana bener kain to murni peparing Allah kain mun salah murni dari puduna ate kula tibi ban kotor ate ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih ceramah agama yang ketiga akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Kiai Haji Khairul Mufid Idris, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan Tamperuh Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.